Tuni cho US President Joe Biden Runvennak cha Hmanmi anti-drone system kongkrak chimlai. Junthani lai liliwa khan US President Joe Biden le Belgium siang pasang Philip chu tonnak an ngai chuliwa chun Belgium security forces ni drone ka nak phun hi in security an lak piak na ti si atu kan chana chun valai chung shroi tu an rem deuh lo mi pol tha nak cha drone hi abikin hanchiu si chu shroi tu na ni meeting an ngai tik pawa bitak ten runven haudir huna an umna cha atu bantukin drone ka nak he security ven nak bp bika an hunchia hi ase thongni kum lai rit leo zonga khan Venezuelan President Nicolas Maduro ni mipi sina bichim nak angai lewa alu chunga drone hangin bom andak puan hoi National Security Guard minung pasuri thiam ma antwar tia thai ase tutana US President Runvennak cha Hmanmi drone ka nak pakhat nak chu drone kan tactical tc Australia company drone seal company ni Hmanmi ase alema somnga lepruk asawi asan laya lema hlairiat asang mi se ari laya 7.25 kg song aritmi ase anti drone a chon athabak mi phunkat ase Southeast Asian Games avoisom thumnak Philippines andak to aliwa khan drone pali chu roalopi in Philippine President ni achit mi helicopter akal nak lama andak chwaki chuni chun President Duterte helicopter chu phanho nak apek lai cha apek cha drone kan tactical mangin andak ka thak di na ti se drone kan tactical he valai chung drone ka nak veltin halaka chun rin chan ok tlak bik mi le athabik tia ro mi drone ka nak phun khat ase open hi nak chu Skywell Petrol tc UK company open work engineering ni Hmanmi ase hi Skywell drone ka nak ni hin anral pol drone chu ngatlai nak sur bantukin atlai bakin atlai nai valaya du sa te in atumpi na tc Skywell Petrol system hi aphun phunin an ome chunha chu SP10 SP40 SP90 TR10 TR40 ti bantuk na si hi bantuk drone ka anak zong hi athabak mi ase zaitik mana a target angan balomi anti drone system phunkat asive ti si valai chunga bauchan atlak big mi hi drone ka anak phun hi na hi atu na US President le Belgium siang pasang tonbiro anak an ngai lewa Belgium Security Forces polni Hmanmi na si tia thai isi akan leng tu vial tenen dilak chunga lunglop nak tampi kan ngai